yalo konte lien ka roi na gwasme biya kamal ka no online TV channel ka jan gwasme gor jan otete bu kon ka kwen ki lere dong de kon ka nywa kel ka jari pod mene kan kon wen yaman wala changa jan de kel ka pai en bakel ka pai en didian ronkin dangro bakel ban roi ti ban ka lin kel ta dan shi gun ge kon ke tu information ki der dangro ti lorin ko der ande rot palpin ga lingen kaler ne mban lingwas me balaman chala do ne cha members of parliament ki MP ni cha ko ke yo alo ramkel cha mo ke yo to shop ke $5,000 we ke juba kane to control members of parliament bana jilin ka janna ka jari report me rewde bana right ke men chalat ke qui men jen badde de kel kana ga to chala do chapage bana kelin ka jen report mene agwa gwaye kaja report me ko be kon ko tikaleng mo gwa mi jira ma didit kan online TV channel guje ka YouTube ke guje ka Facebook dar gwara en wodi channel de support tuog ne je ka lera nyam gwasme man bana ling ka queen enten konti la law ma kartin chamoj ka yo ke tram kelti yuri shop ke kine $10 bu kon ling ka jen gwa bana kulu we ka man kana gat jen badde gude keltin kontin chala de no cha page ke sha abdak ana ban je kula ling ke jeri pode me mi chala de no sha members of parliament cha go mo ke yo to shop ke kine di tram kel ke kine di $, de la allowance kan yudi ti ka yuti wa ede kan dwel walien de kan de rander dwel wal ka yuti ton ko wa kan ke men mo ke yuti wan ban man yam jene te jo chalat gwase me one South Sudan take parliamentary ndangro la parliamentary chamber kan it konte law makar chaga de kareu no tini de konte let ka transitional national legislative assembly kan it konte la council of state kan go dangro de ti wan kan jen gwa dana ti 100 of lawmakers ticketing kelet ketin ka kan members of parliament tini Rudy and the Alkuramo presently state dana bitin ki region dien so wan kan lo shayu you kamrar no tram kelte ke $5,000 kala tandien ban wona ne yuti chike nafke chikaron kan $5,000 tin la kam garam kel tanin ku complain wona ne kan yuti chop ke kin dang dir ya kamram kel moran we dwel wal ka dong jene chetere wi ka South Sudan lo dwel wal mo gorar we outside kan yu to shikaran chekalong ko gwad mi men witin dong do jur ka dwel dong wal bela to yoto ngwan na mo michigan lat kan yu tini chikan rong ke chikan chikago no can this money are not enough ko can you come katram kelti ke kin dang di $, of course de ko lar no ne ke yur ngwalong mo karam kel kin dang di no ram kel karwade ka yur ngwan mi cham ka within South Sudan do no ne de ti rudian dial ko kan we can no tiken ka kwa she can we dwell wal within South Sudan la jen kan brand we de dien na be ku we dwell wal tin ko we can no can ka expensive ko ken ka jingone so go ran yo brand tik de ko charge de lad within South Sudan ne de kon la dul wal ka South Sudan ken de kon dong telegeria dwor so she jin sure no be tik ba chen ki we dul wal re ka South Sudan ba ne de ti to la members of parliament we can know take the very important long the nating kon la ordinary citizen tin telet ke tin tel komne do no shi ka raj gwas me ken de kon la jingone la law makar lat ken no ne akene dung me South Sudan take dulwal magwa no chinna de la jene bana we into kokien misha LG cat system chari leka chi we roda palping no akente dialti de ka chu address en rami mo dong te gwe de chari al ka within the country te de la jene be we dodien the no chicken we under this condition be within tamen can you 5,000 ten kam can she enough no more chala de ken anyo gwasa me shi ne tin wanti la citizen shi ga ke kum kirmiyadi na lat ken no ne ken mu moy karami mo me la members of parliament ke $5,000 gwan mi mo te karam kel ken te kon la citizen ka ke civil servant
no tele real mi chaman kaf ka kor runi dang jo no no kwa pele mo ke jika 5000 ken du mi yori ti la dang ne ken tam da kan itin konti la citizen dara gwa de no ba mo ram ke le ke 5000 US dollar to la yoke ken du mi let ken ke ka do mi gwa ne jen no de ne ideal de ken go chagula do no ne wamen chalat kume wa che chuang ko di mo moy ken ni members of parliament ko rodien ka shu ne diare which ko ko en kon mi jek ken na men che chuang no no ken resource ne diala ti te kwala wes ka do mi cho da lute ki ken natural resources te ke da chet ke liet la petroleum ken du mo kwa direct ne ke lo lat ken infrastructure chet ke health system and lat ke je ken china de la warar win to ko ken wo na wo ken do lo ken gortin ka china bi ken de la jen wo na win to ko ken mi cha duel cha gar yalika cha wi cha internet cha yalika gwa cha infrastructure la duel cha ka biol cha road cha yalika ken taram de la jere which ka South Sudan we dadien adundo wo chineri kon la kwar ci ken gwen jen wo bi ken kwakten kon ti la kwak South Sudan bi ken ka yar ka do dan wi ken eje so mi jete kwak ti ben bi ken ka use ala nyen ken na mo cha lo ko citizen ni ken na mo che chong so reaction mo jatin in term right now ko lat ne kon ti la ordinary citizen en wo yo cha ga de yar ka do money ko ken salaries kan ke min kafre wi ke South Sudan ken mo che chong one ka another report me ka kwi man ti chok jen bada gude kel ka ga ti sha page ne de jen bada gude kel sha page wari udien dio jen ka ga ken men kan de to peke ke dor shal ka me great people administrative area bana jelinga no ngum le ro mo ki report ti sha no ka ken kwi gandin kondin sha page ka ne peke ke jamo ban jelinga je report men ne de kontin lamur leni shiga banial ke report yen mi kana kamra ala authority tin take a great people administrative area kanisha gat kien kaman kien de choko jen badda gude kel chaka page aken kanisha garo chaka page and tam right now chiga tin ka pet kan ke jikan garo ton and before we move on yemena remind ke meshi murle ni jalat pan ano gwade shi kana jikan connecting kene ko la murleni shala do shikene dang jok chiken kanak no kaduk kene da to wa kane ti jal kan ga turbet chermen shaling ne dang jok chaganek ne dang baro no chaka mu ka bot kene de kono sha mu ka bot wa kan wori no chala do tiketin mani ngwane ti la kwar dio je kene de kono shi we kum kem yadi tete ka kobo no take ramkel mila young man bo mi cha nyotin ka tur ne ka social media lo ka kwar de ni kan dia waje kan de kona shama ka tarbiya mo wa sha janna kan ne de kokin shan chur shan bular gwas me ko report ya tin ka social media but kwar mani ye ne de kon na kana kiten cha tarbiya cha jamak wa ke murle ke ngani murle kan ngani ta toni kan tin kontin na kana re tarbiya lo nyur ken tarbiya ka me da la report me de we ka ya kamanda ne chalat dio je kon lat pan da la very clear man cho da lat kane de content kwa attack can of course can worry you know kane de te quick kir mi yadi ne te content te ka ko na me meditin gwa kon lu njo gwa se me kamanda na chalat murleni ano tiken kamen cho bujen badde de kel ka gat kel de chapech ano atu ko ka pa ngwane dana che we be na ka pa mentame no ka kor gwa de shang e cha jojo gwa no cha murle sha kama bane de ma ka shi kan wari ne de ma ka ke report de nyam chala do ka jang lu ka jang je no ko ai kono gwa de dane te jang te kan ka condition kel ka kan murle wa cha gat kien kan men kien cha ka pe ko kien kel that was the first report de dane inshallah ne kenyam but right now she can work guardian she can ko gorta me kani gwa de dane she ko che to tin cha ne de wan cha ga nektin ne cha ka mag dorian ko ngai kon dia le kan la me kana bu na bu nan kan ga nan kan wok bari me cha ga jogo no chi yen na na ka chi yen ga di kan nan la ne de kon la kwar ken ka la ro no tel me ngai ne ka kwide chire me cha ling pane chi na ne ke sarde men ko la ri gwa ne ken nuari no missionaro ke wershu malaran information dien chalano ne etele ne timo ti jen kan ne ngane ko tele ngane ko ti jen ti la ngane murle ti chi we jen mot yin tin ka jong le ti wana ti cha ga do pe ke cha na ona ken tele je so la kana deny tin money baden wala che joje nodi
chinetin kon ti la pon murle pan ken kan chin rai le la do ne wo cha gat ken cha nan ka men ken kel ko ok bane ok ti cha nan ken ne ne ken ne tin wan long cha kan kan gat we ne ka men report mi kan lat but ko la yo ne report mi ne me telen wertetin ken ka jang gwade dan ti korin je toktin chiga chi nuar chikan gat chikan gamala nang chang chikawe bada nyok tina ko tel gwam de we ke jawu ka win murle ne bikan gat murle bikan ka wona but still murle la kan na la kan ka mak ke bikan ka ambush da dum ni shir mana na shaling mun gwad men wo shikana chikan gamala to gwad na kana tin pan na me da la jen report andi ne ling kamana na to kre bishin ni ka jongle anyok within jongle ba dio je shari shaje link pan report shalat pan ala ne ti shal ke SSPDF ne kan cha ka mobilize lo de ko we ko de kan GSPL ayo de kan ko ma no report mo je report ne ame shalat den ka ko ra shwa blad no kan de ne SSPDF sharo de nyok mi wo karo de nyok chi lo jok lo kan ko we ko no mo da report da ne shalat no money da we ko di ala which mo da beja kan mal kan na ben ko no benar indil gang la to kan en kuma kirme yadi of course de ni kwa ga pressure long ano we are core kan o kan blar kan no shi de ni kan jikan bu we core de ni kan bu ga gang na rodian no gang ka rodian ke kwi ko ne ne ala pinyan tama chete ka nial ka chete ka tuak so tara torbil me de jal kachi de ni bo chikan jali kana de lon ko de ni tele ka men mi sham kana kan de inte nen yen me dan me we ke wo kod pinya ne jen dan nen yen ka te we ka kobo right now mi chaga ju kan godi ala to cha clear out tin kan ne SSPDF cha ba ja mat ko dong de kan de kan te ka control kon ngat kan ni ngat kan maiten kon gang karodin ke but ko kan right now and then you can go no be can shoot kamal jen men nen yen tama jo kana da no chine gor no bananyin ka jo kan kuma SPLA ay won ne chwa ko me goden kon ti yenten ka cha jo no wo jaro din de ni cha jo wo rudun de ni SPLA ay ko god to ko god ko mi kan e di kor gora ka jo lo jok ka wini ken tan kon ti teg tena wal ana mo jen kamu kan lo ko den bu kor be ten kan chi o chi kan code ter of course ter kan kor but regdien jenane o chetel gwam bi torbier ken be jal ka ja mo we amay bigger kor be kana loiten so no money right now ne the take advantage at this time kan ane ke GSPLA ko GSPLA tele karenial tele ka torbiel de we ke but ka ground force do I can de ne SSPD ba jem ne enter right now langa ken wo kora ka bro de chong no mo kon ko wone ne Dr. Yang Machar ke jan gwasame chanyo ko mutual ke jeno jandera bara she international community she ganyo ko should nyoko again ano Dr. Machar kam kara joken kum kirmi yadi she ganyo ko should she ganyo ko should nyok ke shodian ke jan gwasmo ko de Dr. Machar de nyok mulo ke jan den chikan nyok chika restriction odi ni kana nyok mulet kene shenge dan chikono ne visa char strict ne ano terambe jal ka South Sudan be we ka US ka United States kana me chene wan cheka affect a restriction and visa restriction ne the content sha affect right now right corner kaniti content like student ni tin gora ne te dong telngu kama na lat ke ken kwar South Sudan to right now cheka affect ko shiran che bu ra we dul gor kade ko me sha we cha visa cha restrict si official korodin ka kana ideal content la Genubian ke South Sudanese badil gagrar ne ko mo kwar kun mi shikero linka na and then by dil gagrar ke yeken no mo mediten and then chiga nyok we banek and kum United States nyok chicken man chalke army embargo ki kokodan la kwa mech chicken nyok muku can extend lo sanction motetin ko chikum South Sudan chicken de kok ka mech chicken nyok miles kan gwesde ko chala no en skir cha violation de wan chagalat maniam can make a kum Uganda la ka mo ka me kum Uganda mi sha mo ka me bikan jem bikan nyin ke de ni SPLA yo chajo guje no kin mo waje rep ka meja baja alaw no boko ka mech direct din kan long direct to kon tam bekalat ajene ko ala gakra ay dul ka me cha dul kan tin kontila ji United Nations chigi dole no cha kin mi yadi chaje ba alaw ko boko ka mech ki ko mu South Sudan ko ba ne ko la civilian ba ko pata ki ganga ne civilian ko mo wa alaw no boko ka mech
ba mai ke did ya la kon ya tawn una kir ba yu tan ra chang na na kana ne ke helicopter no international community gwi kan du no chikan admi de no te ka mi jeng lat ke kir mi yadi ko gor ke never dene jermen sha chule ngata ra na ju kala do ne ko na sha target ke cha na ka ngane kan wari jene ku nuer le barar ke je cha ga pressure kin no yena kwa je wo deny kwa je wo reject ya nuer community tin te ka kel ya la re no men cha lat international community shi talk kai ko kana de ti ngai kana gwan wodi tele kon linga ka kon de ko lan nuer so whatever mde kir jacob gwa ka niam international community no de kana de la chime kala no tel nuer ya target tere nuer ya nak na mo mi chikan lat wo ba ka guje no ichi nueri ichi kwarkin chi garaj but kan ne titi te kula right ke international community ka kwa international community kwa condemn kan these are the people in kona kwa nuer kwa ala nak no jira man nag na de kula la we are representative within gwado no we right we joru to be kanetin kon tila nueri ko jin nuer ke jen jira mdana ku gala nak na mone che de shene ko antem right now mi chi yak we chong del we jala de ik de le kan cham de le kan cham ka wale jen cham de lo ne so no mo jen ta dan lat ken were kon gwatama so am pressure me ngode michigan pressure kan to michigan army embargo restriction kan nyogo mo ku kan extend alo chi south dan che ko ko me je we ne ka ronen be la ron kin dang ro jen dang ro baro so right now me de tin jene chicken nyogo mo shul kan no kir loin doctor macha and then chiji US chicken kan mi da gwano na Ramadan lugo bi malo bena nga e kid me yadi den tama chele la sha wen la latke ne me sha kwajen do right now direct ano kir Ramadan longa me logo bi South Sudan bete kamal ko ken all the peace agreement requirement ke te konde cha yapin ko ba mal ba jala right now chikir mi yadi ken dial cheka violate che logo no bungan be go ni am so kuje mone ta kiri jogo no jin la peace spoiler jin jermal jin logo bi mal be beno ko cha jog nene doctor ma cha che take 1 year etigen mal ko mal yare de ka jin take tedo ka take power ko de mal me deraben so nem right now agenda na le rode ka de kon dial take ngi na nyoko shoden wodi kir loin doctor ma char ke ne ji kwara dial wi are mal ta ke dialogue kir waje kam no kun ko bi mal beben ko inquiry a live a many mi shi amal shi akon non kam no kun then after that bi akule we ko te ko inquiry man latke ci ko inquiry ci be men to gwa mi motram ke le tan mal ni doctor ma char tere ti gen ci men to ko no be te ko inquiry ma bala no a changon kir mi yadi de but there's no way chang lat no ba kuin ba lat ba ngulel all these things can be to ko Ramadan let me tan mal jare ti gen tam kel ke den kir mi yadi so ne me da la jari po dana gore de nya konkel and ban le jinyok another report fi pro jeno jin bi nor on 90 channel bi support ka bi subscribe ka bi follow ka Facebook page